Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Šta se dešava kada cijena padne, a razum ostane? Pad cijene je trenutak istine. Ne za sistem, nego za čovjeka. Ne za tehnologiju, nego za odnos koji je izgrađen prema njoj. Kada cijena padne, nestaje spoljašnja potvrda da je odluka bila ispravna. Nestaje osjećaj sigurnosti koji je dolazio iz rasta. Ostaje samo ono što je ostalo iznutra, razumijevanje ili njegova praznina. Ako je odluka bila zasnovana na cijeni, pad cijene razara cijelu konstrukciju, jer cijena je bila temelj. Kada temelj nestane, sve izgrađeno na njemu se ruši. Pojavljuje se sumnja, zatim strah, a odmah nakon toga i potreba da se nešto uradi. Bilo šta, samo da se prekine nelagoda. U tim trenucima odluka više nema veze sa sistemom, nego isključivo sa emocijom. Ako je odluka bila zasnovana na razumijevanju, pad cijene ne izgleda isto, ne zato što nije bolan, nego zato što ima okvir. Razum ne uklanja nelagodu, on je ne briše i ne umanjuje, ali joj daje kontekst. Omogućava da se pad posmatra kao dio procesa, a ne kao dokaz lične greške ili propasti sistema. Većina ljudi ne gubi zbog pada. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.